Pozdrav, danas ću vam pokazati kako ubaciti skin da ga imate na single playeru i može raditi naravno na vašem multiplayeru sa drugim serverima, ali ne premium. Ovo naravno nije premium akaunti, ovo su vam akaunti kao što su za KGB, Serbcraft i tako dalje. Sada izabrate neki skin na skinssearch.com, ostavit ću vam link u opisu videa. Onda posle toga uđete na vaš Minecraft. Dakle, uđete na vaš Minecraft. Sad ću vam pokazati kako da ga ubacite na single playeru. A na multiplayeru lovujne sejte i tako dalje. Sada ovo ugasite i vaše ime koje ste, dakle samo ovako uzmete ovako tut, tako, copy, uđete na Minecraft i ctrl play, dakle play. Onda izaberite radi ovaj skin na 1.7.2 verziji i uđete. Ovo sad možemo da ugasimo. Ćao. Tako. Meni je malo spor kompjuter, tako da će nije kompjuter nego laptop, tako da će biti sporije. U stvari ne morate, dakle, inače uđete na skin, uđete na single player i posle igrate. Dakle, to je to ljudi. Ako vam se svidio klip, možete izabrati i druge premium akaunte. What the fuck? Tako se tu. Ajde, može Minecraftu. Zajebavaš me Minecraftu, dobro. Dakle, uđimo sada na ovaj novi svijet i na ovaj novi svijet. Jebem u dupe. Ko je napravio ovakav Minecraft i Milano? I ljudi, izvinite, sada laga, bukvalno. Evo vašeg skina. Dakle, to je taj skin. Dakle, sada laga, izvinite ljudi. Izvinite, to je bilo to sa klipom. Vidite koliko mi je glup kompjuter, tako da izvinite zbog ovog laga. I vidit ćemo se u sljedećoj epizodi.